Mir-Rabat għal Vjenna, wara li attendiet taċ-ċelebrazzjoni tal-Festa ta' San Giuseppe, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola saret lejn il-kapitali tal-Awstrija fejn komplit biż-żjara tagħha fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea bħala parti mill-kampanja li qed tmexxi biex aktar nies joħorġu jivvutaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fit-8 ta' Ġunju li ġej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet mal-Kanċellier tal-Awstrija Karl Nehammer, Roberta Metsola qalet li f'din l-elezzjoni rridu nkunu onesti dwar il-kisbiet tal-Ewropa u dwar kif nistgħu nagħmlu aħjar. Now Europe is not perfect. We have to be honest about that. About where we have succeeded, but also about where we went too far, too fast, or not far enough. About how red tape pushed people away. About how we can fix what needs to be fixed. That's why I'm in politics, not to destroy, but to reinforce and change where change is needed. Jitkellmet ukoll dwar l-importanza li mit-tkabbir ekonomiku igawdi kulħadd. We need to support our competitiveness and our industries. Europe's single market must be improved and strengthened. And in this campaign as well, we must remind people of its benefits. The single market is one of our biggest assets on which we should build to increase our competitiveness, to allow our economies to grow and our companies to create jobs. Min barra mal-Kanċellier, il-President Metsola kellha laqat ukoll mal-Ministru tal-Affarijiet Ewropej Caroline Edstadler, kif ukoll mal-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Parlament Wolfgang Sobatko. Simili ta' dak li għamlet f'Malta ġimagħtejn ilu l-President Metsola ingħatat ukoll merħba mill-isbaħ fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Vjenna, fejn hemmhekk setet twieġeb għal mistoqsijiet li għamlula mijiet ta' studenti u żgħażagħ Awstrijaċi.